kuyachisa emoyeni yetu kwemkanwami solo semoyeni ngakithi kuyamangasa singithi emoyeni yetu kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyachisa emoyeni yetu kwemkanwami solo semoyeni ngakithi kuyamangasa singithi emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyachisa emoyeni yetu kwemkanwami It's a good morning to you. Welcome to another episode of the Zipra Liberation Archives. My name is Zenzele Ndebele. This is the program where we talk about the history of the liberation struggle. A lot happened, and it's very interesting that up to now there are still a lot of issues that we have not talked about. There are still some issues that are not solved or stories that need answers. We find ourselves always asking ourselves, what happened to Nikita Mangena? What happened to the fuel tanks in Harare? Which team or who actually shot down the passenger plane? All those stories are yet to be told, and they're yet to be unraveled. There are many people who disappeared during the war. We don't know what happened to them, but I know somewhere there's someone with the answer. But as we continue to reflect on the year, today we are going to focus on the women that we interviewed this year. Women played an important role during the liberation struggle. Although they were not deployed in the front, they did quite a lot. They helped in terms of intelligence. They worked in the camps in Zambia. They were trained in many areas of specialty as well. And some of them, of course, when they came back, they joined the army, they joined the police, they joined immigration, and most of them really rose through the ranks and became, held very influential positions in the army, in the police, and many other civil service positions. So our program today is going to focus on the women that we talked to this year on 2025. One of the people that we talked to during the year was Belinda Ndebele. Her name was Samkeliso Ncube. She trained in intelligence, was deployed in Botswana in the camps. She had an interesting yet sad story. During the liberation struggle, a number of people were abducted, kidnapped in Botswana by the Rhodesians. Some were brought to Zimbabwe, others were killed, others were turned into Selu scouts or informers and all those kind of things like that. But Samkeliso was one of those lucky people who went through the unfortunate situation of being kidnapped in Botswana by the Rhodesians, came to Zimbabwe, went through all the trouble, but she lived to tell the story. And this is what she said. Mina ngizalele ePlumtree. Ngakhulele ekhaya ePlumtree. Ngizelwe ngomnyaka ngizelwe mhla ka-10 October 1957. So ngakhulela ekhaya khona phana ePlumtree. Ubaba lo mama babefundisa. So babefundisa koSenganyondo. So isikhathi esiningi sasisiqeda koSenganyondo. So lapho ngafunda khona i-primary yami esikole okuthiwa kuseMaloba. Ngaqedisa i-primary yami ngikoNswazi. Ngithe ngiqeda isikole sami koNswazi ngabuya ngangapasanga kuhle. Sengiyafunda eVictoria Falls esikole okuthiwa yiMispa. Ngasuka laphana ke ngabuya ngase ngisiba sekhaya. Ngahlala ekhaya kuthe ngo-76 ngasuka ngisempini. Ngisuke ngo-76 mhla ka-10 December. Ngahamba empini. Ngisuke ekhaya ngasuka kuzilezi izikhathi zama-11. Kusho ukuthi ngahamba saze silabanye nje saze sacapha ibhoda ngabo 3 AM. Sesicapha ibhoda laphana safike eFrancistown. Ngathi safikela kwenye indawo kuthiwa kusebonongo. Elokhuzeni I'm sorry senilibala nje. Sithe sifika khona phana sahlala
kwase kufika ama-BDF. BDF yasidingela imoto leyana zasithwala sisuka laphana zisise eThethewe. Safika sahlala eThethewe satshona khona nje kuthe ngezikhathi zabo 2 sathwalwa futhi sasiwe eFrancistown eCamp. Lapho esahlala khona eCamp ngahlala 2 weeks. Ngeviki yesi-3 ngabe ngisuka flyer seZambia. Emembeshi safika lapho safika satraina khona. Ibinjani training yakhona? Yayibuhlungu. Yayinzima kakhulu. Into eyayikhona ukuthi sasitraina labo baba. So kwakungakhethi ukuthi lo ngumama lo ngubaba. Kwakufanana nje. Konke okwenziwayo kwakusenziwa kufanana. So uthe uqeda lapho wena waspecialize on anything? Nxa se-training khona phana nxina sasesiphakathi kwe-training kwasazokhethwa thina sasingu-4 wamankazana sasingu-4 labanye abafana nje asasisamankazana leso sikhathi safundela i-intelligence so sasiku-department ye-intelligence. So wena usukani neZambia susiye eBotswana? Mina ngisuke ngo-79 ngaye eBotswana. So uhamba kwami eBotswana laphana sasingabantu anti iBotswana yayisilabantu abaningi. So kwakusekulenye iCamp esivuliwe okuthiwa iDukwe. So iDukwe leya yayinkambi enkulu kakhulu. Babehlangene obaba labo omama kodwa behlala esayidini ukuthi ngapha kuhlala omama. Kwakulomgwaqo omkhulu sayidi lena engali kuhlala obaba. So kwakungavunyelwa ukuphonga uhamba nje. Phonga ngena. So ngase ngisiwa khona phana mina. So mina lami ngifika phana ngingena njengomuntu ovela ekhaya ongazili utho vele. Lami ngingene lami ngibehave njengabo. Lami khona okwabakwenzayo lami ngikwenze kodwa mina ngikwaze ngikwenza. Into engikhona ngale Dukwe ngase ngizobiza ukuthi ukhomanda lwana owayehlala endlini kwakulezi ndlu phela ezeparty eFrancistown ungasikho enkambeni. So wasesithi ngiye eZambia. So ngale ngifuna wena isala ngayo labantu labana basendlini. Kwakulama izimota nama drivers labanye nje ababehlala khonapho omama ababehlala khonapho babengu 3. Usuka kwami mina ngale ngingumuntu ozafanele abuyele lokuzeni ansabuyela ngoba sareyidwa thina sareyidwa ngama Zimbabwe ngama Rhodesia. Ungasitshela ukuthi kwamba bathi befika ngathi kwaqala kwakhala umbhobho sikhathi ba phakathi le lokuzeni wena ngokungama 7 ntambama. Na sengisithi hawu bhobho lo khala lapha lathi lapha esasikhona kwakulombhobho kuba lembhobho nje. Asengisithi abasoze bayekele kunjani ukufika la kwakulomunye ukhomanda wethu bamlaleli ambush eZambia. Awutombani uBlack Swine Mnyamana. So nguyo wase kusazakala vele ukuthi uMnyamana so bama-ambusha bamthatha endleleni bamdubula. So sasingakwazi ukuthi thina uMnyamana uyaphila bahle bambulala khonapho azange sibe le information thina. So indlu yakhe nalana yiye safihla kuyimbhobho sayikhiya sathi lengabuya sathi iroom kaMnyamana wachiyekhile asikwazi. Abantu lawana bathi befika babegqoke uniform ye-BDF
bathi bethi bangena bathi ungaphi ulokuzini umdala lwani uChuma wayithiwa nguChuma angathi asikwazi ukuthi iye ngaphi akwazi ukuthi uChuma uye ngaphi sathi manje babezama ukukhuluma isitswana sisala yiko kwangenza ngananzela ethi lawantu somatswana la into yakhangela le mbhobha bayithwele ibhotswana yenye lama AK elama FN so asemanga uthi bhotswana thela ama AK angahle ngazontshala uvalo ngazontshala uvalo so abasebebona labo ukuthi vele kuyala ukuthi bakhulumisana bagcina sebezikhulumela isindebele ngase ngibona abantu abamnyama bangamakhi babehlangene kwakulelinye ikhiwe lathi sefuna ukubona mbo wayekhangelani wasesithi wayekhangela isikhathi kumbo wayekhangelani wasesithi ngasembona ikhiwa lana lagqoka ingwane emnyama lazipenda so wabamnyama pende emnyama asembona ukuthi leli likhiwa ngase ngikhuluma lo munye unkazana so eseduzane nami ngathi phela la ngamakhiwa wathi ngathi ngamakhiwa la sembabole khangela umama lo sasonke eZambia athi ngiCynthia athi khangela impopho khonapho kati thina sikhuluma wena babhizi ngale sebethethe omunye wayengu-regional commander Elliot Mpofu ngithethe sebelaye phandle labafana laba babegada laphana so thina into esayenzayo sokukhala umbhobho lwana sathatha i-trunk eyayile information yethu esasiyenza le information yezapho yonke obala trunk yangikhona sasivele sitshela ukuthi ayilale endlini so yakhitsha i-trunk leyana yayilala phandle so i-trunk leyana iphandle lapha yayingalali yodwa kuba lo munye olala le trunk leyana so umunye ubaba othiwa nguMpofu sasimbiza ngangimazi njengompofu nje wayilala khona phana walala le trunk leyana abetshintshana umuntu omunye ngalala omunye kusasa omunye nguye olala le trunk so lelo langa kwakulela uMpofu thina sesithethwe manje sesibekwe lapha besihlezi lapha balokhu bedlula beyidinga i-trunk leyana bayibuze bathi ngaphi i-trunk emnyama sithi sikwazi thina sithe silala i-trunk ibinjani ibikhona khona apha endlini bayidinge bayingena izindlu zonke bayingena la ngale eBoys Khaya badinge bayiswele balokhu beyidlula so iphandle bedlula inyaweni zikaMpofu lwana babhizi abanye badlula la ngapha ukuthi bayibone i-trunk kwaba yinkani lo Mpofu lwana usebandamele vele selele sethule izwe aze baba wathi omunye wabasithi sambeni isikhathi sesitshayile sambeni bakwanisi ngangile kwakule moto enye eyayintsha kwakuthiwa yiyo sizayisebenzisa thina imoto leyana amakhiya ngikhona ngangilawo so babelokhu befuna amakhiya ezimota zonke sebedinga manje ukuthi amakhiya emota leyo ingazi nginatha angikwazi ukuthi angaphi akwamanye amakhiya athi hayi uthiwe wena nguwatu la makhiya ngathi yimadeni lawo kodwa sensiyalala lami ngifake kwamanye amakhiya yayenzisa uhlungu imoto leyana so basebe sithi bayihlule ukuyivula ezinye lezi abakwanisa ukuzivula nje kula makhiya yona behlule sangena ezimoteni ezenu ezethu so into engayinanzela esathi nxa sesisuka ngabona ukuthi kwakule mota itanki babamba impopho emkhulu yayikuleli khona enye kuleli khona enye kulelani khona then phambi kwethu so kwakulala ama-BDF ayigada isigada kwabantu but ukuthi baya ngaphi lelo langa asikwazi ukuthi bahamba njani so ngizibuza ukuthi i-BDF le lala lapha siphuma ngezimota nje sihamba endleleni ikho lapho engawisa khona amakhiya asesegangeni lingena ezimoteni lapha balivala amehlo hayi baba ngasivalanga sagada sibili
So laqondanga iproperty yethu yonke esasilayo laphana yathathwa yonke. lezi moto zakhona. So ikakule mpompi so bayikwatula impompi lanti isalivuza amanzi. Amanzi lana ayedlula so duzane le-trunk ethi. Le-trunk yangikhona yayingalale yayisegcekeni kule kuyihlahla okuncane nje uncane kwepintshisi so yayikhona pha. So sangena ezimoteni na sahamba. So laqonda la nga. Mina ukuthi saqonda kodwa sacapha ushashi. Ngoba sathi sifika kushashi laphana. Antsho kumbe bona sathi sifika kushashi beqasha ukukhipha okungani ngama-blocks sokucaphisa. Ekufaka sokuthi sinyathele phezulu. Lezi moto zicaphe kuhle zingatshoni. Capha. Lapho safikela khona ngibona ngani sasise okule A strip ePlumtree nga kuthiwa kungaphi. Lapho safikela khona sathola kuyinkamba vele. Inkamba leyana lapho sathi sifika khona sithola kulamakhiwa amaningi. Afika sahlaliswa lapha. Libubuza ikhiwa ukuthi kade wena samukeliso wena. Usuke eZambia wena ngelanga elinje usiza laphana elokuzini eBotswana. Ufike wahlala eFrancistown wasuka eFrancistown wayahlala eDukwe. Edukwe uhlala isikhathi esingaka laphana ufike ngelanga elinje ngilamanga nawuqinisile. Sahlala eBread laphana. Sahlala Ngaba 2 days ngibona sasesuswa futhi sasesiye esigodini yayisese yi6 February asiwe 6 February lapho sahlala khona ezitokisini ngale 6 February uchuma nguyesa silayo lo Elliot sasisawa sonke khona awusiba lesikhathi sokuthi bathotsha akubuye umunye ubaba wayengubaba omncane. Wayengazi. Wathi mnganangu uyipapa. Manje malebe sose ndo awana kukula. So ubaba omncane lo uncingo ngamazi kodwa unkinosi moya. Ya. Umuntu ePlumtree kinosi. Ubaba omncane. So ukuthi nxa sensizwe information ngithiwa amazipra ukuthi bachisa umuzi wakhe. Wahle waba leqhubu ngezipra. So la ngendlela ebathotsha ngayo. Sasivala indlela so kodwa siphakathi kwesitokisi. Simuzwa bemthatha bake beza emaofisini abo. Babe bathwalise nzima kodwa thina yabazange basithothi. So kwelinda babethu befika nje amakhiwa. Ngangikhanya ngani ngimncane kodwa ngase ngikhulile. Babebona ngimncane. Befika behleke so bethi hey yazi umkomo so. Ngabona ngani singala lokuyizinto ongaka thina. Basinike impopho bathi ama-egg bathi siwa strip siphinde siwa assembly. Bahleki. So babe lesikhathi sokuthi baphuma bayithi inhlanzi thina kasiyindawo sachiya sifanye. Bethathe labana. Behambe la. Bahambe la ngikwazi babethiya ngapha inhlanzi. Bethi siya ku fishing. Hambe labo bethiya. Thina mina lo Chuma lo Elliot lalwana umama sasisala sivalile. Bethi asila sure. Ababayeqa laba imoto ihamba. Laba. So liphuma ejele sekutheni selisiye ezindlini. Sesiphuma laphana kwase ku base besithembile ukuthi asibaleki asibhobozanga asibaleki so base besisusa thina amankazana sasisiya fakwa kwenyindlu kuthiwa kuse Lockview lapho sahlala khona sihlala sasigadwe ngama CID ama special branch lapha kwendlu sasihlala kiyo ngena so kule bedroom yethu amankazana kulenye bedroom eyamankazana then stage kwakule bedroom yabafana ngokuba abafana laba ngabanye laba mbani babe bakepthe egangeni baba bakepthe ngapha sasihlala labo
bengu-3. So bona babelala ngayo esitting room ukuthi nxa uphuma usithi ekitchen udlula kibo, nxa ufuna uphuma ngapha usefront udlula kibo. So babelala khonapha. Sahlala ke laphana baze baye basijayela. Basebeqalisa ukuthi bathi nxa besemsebenzini etown kusalo yedwa ongumama. Yosala nxa sibebuya bathola sokuphekiwe yabesidla. So sasihlala ke kuthe kwakungu-October enalinyanga sibili. Sasesibona lathi ngase ngajayela lami ngase ngijayela ukuthi ekseni ngiyathatha amabhuku, thathela icansi ngemuva ngale le ngadi nje lezihlahla. Fike ngendlala laphana ngizivalela ibhuku. Babe sebengivumela. Ngivala ibhuku. Kwesikhathi basivumele nje uhamba nje eduze khona. Into engayinanzelelayo ngabona ukuthi kule bhasi. Ibhasi leyana idlula ngo-6. 6:30 iyabe isuke eRoberick. Isithi ibhasi leyana isiye etown. Ngokuhlala nje sixoxa nje amankazana lana abangatrainanga labantu. Kulomunye owayekwazi owayehlala eMpopho. Asizixoxela nje athi nahlala ngikhaya kwakuduzane la omalunga. So ngase ngidinga information ngomalunga. Base ngitshela ukuthi uya ku block bani. No. Ngithe kwelinye ilanga ngavuka ekuseni ngathi namhla ngifuna ukubaleka. Ngageza ngathatha ibhuku lami ngahlala lapha. Nje abantu abasebesijayele vele abazange bakunanzelele. Ngabe ngiphuma. Meleli ibhasi leyo. Ngagada ngela mali. Ngitshela umuntu webhasi ngathi anila mali kodwa ngifuna ukuya etown. Khazange angihluphi anje wawubhadala ku-driver ayengela conductor. Ngahle ngama kwabana ku-driver ngathi driver ngila mali ngifuna ukuya etown. Wathi ngena. Wangichiya etown ngase ngangayazi itown vele umuntu okhulele ekhaya. Nenza ngiqonde kuhle mbuzo ukuthi imchovo ilokuza namabhasi eMpopho ku block bani. Ngafika futhi ngangena futhi ebhasini. Ngafika ngathi ngiya ku block so andlama ngicela ukuyayihla ku block bani. Olana ngambuza ethi ungagada ibhasi ungela mali. Ngathi angela mali. Angigadisa ngayihla. Ekseni ngafika kwamalunga. Ngathola umfazi kamalunga uyathanyela phandle. Ngambingelela. Ngathi khona ubaba. Wathi ukhona. Ngathi ngicela ukumbona. Wathi ubaba kavuswa. Ngathi ngicela umvusi. Wathi wena mntana yavusa ubaba ngathi ngicela umvusi. Vele ngase ngisesaba vele lapha engimi khona ngibona ngani ngiyabonakala. Ngabe ubaba umama lona uyehamba siyamvusa. Malunga wavuka ngena. Wathi ngubani wena? Ngamtshela. Wathi ufunani? Asemtshela istory. Wahlala emfazini wakhe thela amanzi ufuna ugeza. Masinyane kwapha wageza waqeda ukugeza. Wathi yenza itiye. Sanathi itiye. Babebiza imoto. Uthi babe lezi moto zababazitrastayo. Babebiza itaxi. Yangithwala yangisemzilikazi. Ngaya konjini Ntuta. Wafika wathi ngahlala la. Ngahlala konjini Ntuta. Ngahlala ngoNovember. NgoDisemba. Ngifihliwe. So after all this contribution yakho ku liberation struggle sesicina lapha, do you have any regrets? Angila regret ukuthi ngahambelana empini. Hayi uyabona ukuthi nxa vele into yangikhona wathi ufika lawe yakungena waphila inaleyana impilo. Angiregret ukuya kwami empini. Into nje engani yafika yasiphambanisa yikho khona ukwehlukana kwemihlobo ukuthi wawubona abanye bakho sebephiliswa impilo.
ikakhulu nxa ngingakhuluma ngokuthotshwa khona ke ngangikubona abantu sebethotshwa ngaleyani indlela lenge-treatment yabantu abangobaba nje eyayikhona nje even sesiku-army i-treatment yangikhona yayibuhlungu vele. Ubona ukuthi khathi abanye laba abantu labana kabazange bakuvuma ukuthi thina sesi-integrate-ile sesingabantu okumele sisebenze ndawonye singabantu banye. Babelokhu bona bele-tribalism. I-tribalism yangikhona yiyo eyayisihlukumeza vele. Ngoba wawubona ukuthi even i-promotion kwakunzima ku-army. Kwakunzima ngaleso sikhathi ngingazi khathesi. Lokuphilisana kwethu nje wawuthola ukuthi nxa kuyikuthi vele sile break kumbe uthola simile ukuthi singama-zebra wodwa. Labana labo siqoqolongwana samazanda wodwa. Nxa la uphuma laphana uyadinga abangini ngiqonda ngayo labana kwakungakho kuhle. Vele yinto eyasihlukumeza kakhulu sesilapha ekhaya. Kakhulu otherwise empini noma sasisebenza sibambene sasingabantu banye vele. Noma kwaba lama-bombardment abakhona ama-bombardment kwasizwisa ubuhlungu abanye bethu singasababoni. Lanamhla lokhu azange siphinde sibabone. Ubekwazi ukuthi ubani labo bani noma singasosihlobo sakho sike sahlala labo thina khona phana e-VC besuka besiyale besiyatraina. So wawudinga la ukuthi ubani nga uzothi sokubhonjiwe ubani usele okungathi ufile wokuthi usele ubani wasala khona phana ubani wasala khona phana. Into eyayisizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi sekubhonjiwe laphana ukuthi kumbeni kungabhonjwanga silapha ekhaya sesibuya sonke sinjana. Labazali bethu besamukela kunjana omunye lomunye bona umntana wakhe kuyephila. Wawuzaba kuhle kodwa wasizwisa ubuhlungu nge-bombardment. So abantu ubotshela bawugidinyehlela beBotswana waphinde wababona after independence. Kumbe lagcinana khonapho? Sagcinana khonapho kodwa ngazobonana lo munye. Abanye labana ngizange ngiphinde babona. Ngabonana lo yedwa esahlangana esibhedlela. Sahlangana. Litsho ngathi nje labo. Yeah. Ngahlangana lo yedwa engambona esibhedlela. Sahlangana esibhedlela sakhulumisana. Unomsa. Saxoxa ngambuza ukuthi usuka lapha nohamba. Wathi ngisuka lapha mina kwathi ngihambe ekhaya ngaye ekhaya. Yebo awukayendi ethi hayi ngangikayendi mina ngase ngiyendile. So saxoxa nje sehlukana. Abayibo sasihlala labo abesikidnap labana babesigadile. Ngazobona ngaqala ngabona oyedwa emarobhotini eMpophoma laphana. Ngangiphuma ekliniki manje ngihlala number 6 ngifuna ukuya e-post office emarobhotini ngachayisana le mota yakhe. Aze sethi ngaze ngakubamba. Ajekala ukubona nguye. Mina sokwadlula ngeke ungabusangikwanisa kathesi. Hayi labo ngababona ngase ngizobabona khona emsebenzini manje kwakulesikhathi sama-dissident. Bebuya labo khona phana bethatha imibhobho sebesiya labo egangeni. Ngabona khonapho. For me, this is one of the sad stories when we talk about the liberation struggle, the story of Priscilla Stole. She joins the liberation struggle. They are bombed in Mkushi. They lose friends and some of them get injured. We all know how sad the Mkushi bombing is. But they come to Zimbabwe and she gets a job in one of the ZAPU properties, working at the hotel, which was owned by the Nitrams and the other companies that were owned by ZIPRA. In 1980s, after independence, it's a black government. ZIPRA and ZAPU are outlawed, and all the properties and the farms that they own are confiscated by the government. She loses her job, and life becomes so difficult. The sad part is that she was working at that place with her husband. So that means the whole family
have no breadwinner, they have no salary, they have no income. They have to start again looking for something, ways to survive. But these are the people who had fought for the country. They had dedicated their lives, they had left everything. They survived the war, but they did not survive the economic war in Zimbabwe. What happened after independence? So this is one of the sad stories that reflect how sad the situation was for some of the Zipra guys. Let's hear her story. Mina Priscilla Sithole ngizalelwe eCholocho ngaphansi kwenduna uMathuphula. Ngizelwe ngo-1955. Ngizalwa emulini yabantu abangu-8. Ngizelwe emulini yabantu abangu-8. Ubaba wami ibizo lakhe nguNzamani Sithole, umama wami nguRona Ndlovu. Umama ezalelwe eCholocho. Sakhulela ke sisendaweni yeCholocho. Kutheke ngo-69 ngivele ngise primary eCholocho, kwenzakala ukuthi uStandard 6 sephela, akusela ukuthi ungaya kwesinye iStandard ngaphandle kokuthi uye ku-removed class. So ke kwazanywa ukuthi izimali kumbe siye emabhoding, abazali bethu babengasela izimali zokuthi singaya emabhoding. Ngafunda ke khona le ngahlala ke ekhaya ngemva kokuhlala kwami 70, 71, 72, 73 ngilokho ngisekhaya ngisebadaleni ngihlezi labadala. Kwafika ke ukuthi komama omdala lami bathi hayi umntwana kakabuye ngapha edorobheni. Ngabuya ke ngaba sedorobheni lapha eMagwegwe kuthiwe ku-2194. Ngithe ngihlezi khona ngale ngama 73 lathi saqalisa ke ukuthi lathi sasesilamehlo lami ngaba ku youth Zipra under iZAPU. So ngisemhali branch. So it was 1973, 74 ngikhona phana lokho ngikhula, 75, 76 kuthe nje u76 ethi uyaganxama ukuthi sebanga oboNovember December saqalisa ukuxoxa labanye ukuthi madoda abanye lapha sebehambile kade thina silalelene. Saphuma ke ngaphansi kophiko lwemhali, saphuma singu5 singekhitshwa ngobaba oLuka Lufele, ubaba koJohn Landankomo. Yibe sasilabo labo baba omguni nje abadala babesemagwegwe besi-recruiter. Saphuma ke sahamba saya empini, sahlangana lamantombazana angu-8, thina sasingu-3, labafana bangu-2. Kati amantombazana lana esihamba lawo esesihlangane lawo ahamba lama-comrade, kwakulama-guerrilla angu-2. Ama-guerrilla lana sesesihlangene khonapho bahamba lathi. Basifundisa nje ukuthi njengoba sesihlangene lapha sonke siyachapha, sa-interviewa yibo nje, sakhulumisana labo, basebeveza labana abanye ukuthi balabanye abahamba labo. Then sahlangana saba igroup. Sahamba ke sithe hanjwa ngenyawo. Sesihambe umango ukuthi vele sesiphakathi eBotswana. Sezwa besithi singene egangeni. Sangena egangeni sahlala phansi. Bona ukuthi babe sebesazi ukuthi abantu beBotswana be-defense yeBotswana basithathela ngaphi. Bathi ke basitshela ke ama-signals ukuthi lingasibona sichaya izandla sithe sukumanini libuye kithi. Bayenza njalo. Bafika ke imota lezana zasithwala. Imota lezana sithe sezisithwele saya eFrancistown. Sithe sifike enkambeni sahle sabona ukuthi lapha sokukomganda. Imbiza zixhwatha la usuphonga ufika ukhangela osuke eqala phambi kwakho nangubani. Alikavunyelwa ukukhulumisana. Hayi kede lapho ke selingeniswa futhi kwenye indlu, libuzwa liqeda ke. Ungaqeda ke lokho kuqedayo susiyangeniswa ke lapho elimele lilala khona. Suhlangana ke labanye obatholileyo khonapho. Sahlala. Ngabona mina ngahlala 2 weeks Francistown. Ngabe sensuka sensiya eZambia. Ekuhambeni kwethu ke eZambia sithe sifika singena ngapha eBotswana uphiwa bizo, uhamba ulokhu njalo ulebizo lakho lekhaya.
sugadile-ke abakugadisa khona sagada ama-flight wona laba sifaka kiwo sesifika ngale sathathwa-ke khathesi sesingeniswe futhi kwenye indawo ku-secret room sathola-ke osisi siholdiswa-ke lapho-ke sesithola abanye abatrenileyo esabathola khonapho sathola oDorini sathola oSamkeliso Ndebele laboDorini osejato ulate uSigoge labanye esabathola siphakathi kodwa abasemukelayo samukeliswa nguChipho nguDorini uSamkeliso. Fike-ke lapho-ke suthathwa futhi susiya kwi-interview yokuthi uvelela ngaphi ekhaya kungaphi noma kumbe ugqoka iwatshi noma unjani uyayikhululiswa into liyana siyasetshwa ukuthi ngabe ubuye unjani kumbe unjani. Suphuma laphana-ke endlini liyana ibizo lakho awusalazi. Nxa usuphuma lapha ibizo lakho comrade ibizo lakho sokungubuhle Sibanda lelane ukuthi nguPriscilla lisasebenza sensiyangeniswa kwabanye. Sebefika labo ngale bekubuza sabona comrade ibizo lakho umbani subatshela awusabatsheli lelane lekhaya subatshela leliyana ukuthi wevela livezwa. Sasuka-ke saya eMkushi sisiya eMkushi mina ngangu-company A sisiya eMkushi ngangicommand A sisiya eMkushi silele sifikile eMkushi ngahle ngavela ngavuka sentshintshini sengwenye ikhampani sengu-company C. Sithe-ke singene ngoJune, July, August, September, October 19 amakhiwo asilanda. So i-training lapha kwakuhamba njani lalitrenani? Ku-training sasitrena nje konke okumele sikwenze physical ama-moves yonke into umbhobho wonke uyangena nje eklasini ufundele i-topography which is i-mapping ukuthi ubekwazi ukuthi lawe nxa uhamba egangeni wena usungene lapha imap yakho kade sinxa bekunika kabethi zerewa hambe thatha itarget yakho isendaweni engaka ubekwazi ukuthi ngizerewa lapha ngama-kilometers angakanani. Safunda izinto eziningi kakhulu safunda kakhulu. So training yakho yayinzima unganani? Yayinzima ngoba vele kwakungela ukuthi ungwesifazana kwakufana nje wesilisa lowesifazana kwakufanana. Kutheke ngelanga lolelo ke thina sibonjwa mina engakutsho engakubonayo lelo langa kwaphonga kuthiwa alert kwakusekuseni uthiwe alert azange sitshelwe thina ukuthi kule ndawo esibhonjiwe. Saphonga ukuthatha sakudelela sathi so lalisemkushi sasemkushi sathi i-alert kade sibasiphuthisela okunye kumele sikwenze kwamaklasi kwathiwa sihambe kuma-section pit. Saya kuma-section pit sithe kuma-section pit antu yakwazi ukuthi i-order ungayithatha but ungayithathi injalo. Mina kwaba nama-comrade angu-2 basuke emaphithini nabo babuya kimi. So bathe bebuye kimi lapha sasizixoxela nje sihlezi nje ngathi mina i-all round defense mina ngangikhangele njengawe wena ukhangelele. Omunye okuthiwa nguDocus ukhona uyaphila usePlumtree ulapha eNtunungu wayekhangele northwards mina ngangikhangele eMpumalanga uSibongile wayekhangele southwards. Sizihlalele nje bona belande mina ephithini. Sithe sithi mehlo suka nathi madoda sabhonjwa ngaphonga ukuthi sabhonjwa sabe siyeqa sithatha ilokhuzeni ama-position ukuthi lapha sesibhonjwa. Thina ngokwethu sasesibone i-helicopter ama-jet lana esesiza thina sasivele sesithethe ama-position. So mina lapha engangithethe khona i-position ngalimala isiphanga lesi ngalimala unyawo lolu. So i-position engangiyo abanye labo bafika salandela umfula to my left mina ngilele ekucineni la. So i-position lana sesiyithethe amabhunu ehla esengeni labhomba behla babakhona elokhuzeni parade. So thina eyethu isector yayingasavumi ukuthi thina siphume siye entshonalanga yethu ngoba amabhunu ayivele sedeployile. Ukuthe kunjalo kwazokuba lo instructor uFarai wadlula
elokhuzeni enyaweni zami waya eMpumalanga. Inhliziyo yami yathi ngivuke ngathi no, u-instructor lapho ndlule lapha phela kachonga ukuthi ngivuke ukuthi ngilalele khona. Ngalala. Kuthe ngezikhathi kuchanje ukuthi lami sembona ukuthi kwakusemini ingceke khona phana kwakungabo 2 kumbe 2 khonapho ibhunu lafika. Ibhunu ekufikeni kwalo kusho ukuthi ibhunu lali njenga mina ngangilele njengala. Ibhunu lali njengalapha. Ibhunu lithe linjengalaphana lafika lahla. Kodwa mina limbonanga. So wena usegodini? No. Wawusuphandle? Nganisetshanini emfuleni. So libalekile egodini wena? Egodini ngaphuma zifika indege. Lahlela phuma. Ngaphuma egodini indege zifika ephithini. It was just a small pit. Okay. Kwakungayenzi ukuthi libe no, kwakungayenzi ukuthi ngibe khonapho. Ngahle ngaphuma mina ngithe sengithethe iposition kulapho kwadlula khona u-instructor wami. Ngathi no, lapha amabhono nanka la. U-instructor kutsho ukuthi ngcela ukhangela okukhangelayo othi ngamteste. So amabhunu sehlile semba yenyawo? Amabhunu sehamba ngenyawo. Segcwele konke vele segcwele inkamba yonke. Badubula. Bayabulala. Amajethi sebhombile ahamba. Kwasala abe infantry bona ababe sebelendile. Kodwa indege sezitshayile zahamba. Ibhunu lelana ke anti besensebhunwini. Ibhunu lelana lithe lifika lahlala nje isibanga nje. Kathi mina mfikhiwe nje ikhanda lami mfikhiwe ngulitenja nyanyana okuncane. Umzimba wami wonke le uniform yami ifana le terrain lapha engikhona. So ibhunu lelana lithe selidlile mina lokho ngiayile ukuthi ibhunu leli lali imbono. So kusiba lo munye ukhona kade usemganwini la. Esezama ukuthi amemeze mina. Mina ngathi ngamchayilisa yena. Ibhunu lelana ladlala khwehlela kanye. Ibhunu lelana laqansa. La kwabanye ngale. Mina ngasala ngichayila lwana isayini ukuthi ibhunu belingasiboni. Ngicela ungavuki khonapho. Lamhla lokhu khona usisilo kulabantu abakho semganwini. Sahlala Thursday, Friday, Saturday, Sunday, saphuma Monday. Ngelanga lo5. Singazange sivuke, singadlanga lutho, singanathanga lutho. But amakhiwa sahambile kudala. Amakhiwa aphuma ngemva kwe2 days. Amakhiwa yelokho ekhona. Kwakungahambeki vele bemountile okuthi lapha esimele sihambe khona vele bona sebefakile amalokhuzeni phansi ama-landmine. Ekuphumeni ke kwethu thina kwabuya kithi lapha esasikhona ku-sector yethu kwabuya uSigoge the late, kwabuya uThodlana, kwabuya uKhoza uDoctor, kwabuya uBhutshe uDoctor, kwabuya uinstructor uKumbirayi. So isound le yabantu bememeza kumele la ulalele njengomuntu otrainile. Njalo amazwi abantu elike lahlala lawo liyawazi. Mina ngahle ngathi no lapha. Laba ngabangithi ngendlela abamemeza ngayo. Lapha sesidingwa la. Kubathi Thazi besithi emfuleni. Nxa besithi Thazi mina ngabe ngibona uSigoge, ngabona uThodlana. Mina ngabe ngivuka. Ngathi nxa bilabo bekhepchiwe ngizakufa kodwa labana abanye bazasala. Comrade ngasaluthi. Ngabe bengibamba khonapho abanye banga sebephethe ngamaphorijana nje ngokwizi into yamakashinyana okuncinyane ukuthi sihobule kuvuleka imphimbo. Lami ngabe ngisithi hayi abanye labo bakhona khona kulokhuze basebelandela khonapha baba bavusa ku sector yethu khonapha esaphuma khonapho sasingu10. Sithe siphuma ukhona nalo ngithi nguJudith uNdlovu uSelina Sikhovela empini. Senxa singithi ngiyathi mehlo suka ngabe ngimbona enquma enkambeni. Ngabe ngimemeza. Wabe sengizwa. La esenquma senquma nje ukuthi umuntu la vele sekhathazekile seyinto yonke. Wasebuya kimi. The sebuyile lami ngahubula la iporridge leli engandliqhutsheliwe. Sasuka lapho ke ama commanders asesithi
lihambe lathi lapho esinyathele khona lani linyathele. Sasesihamba ke sinyathelana, but sesiphuma khonapho vele eMkushi kwakule dispensary, so saphuma sanganithiwa siqonde dispensary. Kwakuvele abanye bethu abanye befile vele betshiswe inaphamu begcwele khonapho phansi. Then sazama ukuthi sithathe lo munye wethu wayengakwanisi, wabhubhele ambulensini, thina sasiwa eKhabwe esibhedlela. Nxa sikhona ngale eKhabwe esibhedlela, lwanomunye wethu vele azange siphinde sisambona, wayengowekhezi, azange siphinde simbone. Sithe sikhonapho salala eKhabwe, bavuka ke ekuseni sebesithatha sebesitreata sebesisa eKhafuwe. EKhafuwe ke kuyathola kwethu abanye bethu. Sithe ke sesithola abanye bethu, sathola nisana ukuthi abanye vele sebebazuzile. Sithe ke sesikhonapho ke eKhafuwe labo bathaba abanye bethu ukuthi lathi abanye sesifikile khona ngale. Sahlala ke khona ngale, sa trainer ke singabe sikutrainer sesingama department, kwaze kwafika ukuthi kufike ke iLancaster, sesibuya ke ekhaya. Sathwalwa ke saya ngaphi enkambeni yeVC, sesithwalwa futhi ngamaframachina futhi, sesibiswa ekhaya. Sesifikile lapha ekhaya, safikela eHarare. Sesifika ke eHarare ngale, sathwalwa izitimela, sabiswa koBulawayo. Thina sesitsheliwe ngapha ukuthi asingangeni sonke ngale, kumele kube labanye abazangena emisebenzini eminye eqondana le party. Kanti imali liyana vele izothenga into zeNitram. Saphuma ke sazohlala ke eLokhuzeni. Saqala sahlala la eGreenville. eGreenville sithe siphuma eGreenville lapha saya eLokhuzeni eCastle Arms. Sesimobilizile ke yikho kungena kwethu kuNitram. So siqalisele ukusebenza eNitram. So wena ubusebenza kaphi eNitram? Bengingu-waitress eNitram. eCastle Arms. Akusixoxe ukuthi iCastle Arms ayindawo enjani? iCastle Arms yarenovatwa. Safika sangena yarenovatwa. Yafakwa amacarpet, yathengelwa impahla yonke from laundry. Yathengelwa impahla, yenzelwa yonke into, kwafakwa amacarpet, yaba yiwetela ele management. So kuba wrong nini ke lapha eCastle Arms? Umsebenzi uphela sekuthena. Umsebenzi usuphela lapha sokuthiwa thina silama arms cash. Ungasixoxela ukuthi ilanga kwafika khona kwathiwa hayi namuhla liyama kuhamba njani? Idate angisayikhumbuli, kodwa engikwaziyo ukuthi kwenzakala khonokho ukuthi khona simiswe ukusebenza. It was 1982. 1982. Yeah. It was 1982. Simiswa kusebenza. Ngangaphambanisi. It was 1982. Balitshela bathi xa uvela utholakala emsebenzini bakutshela nje ukuthi phuma uhlale lapha. Phuma uhlale lapha, la grutshwa nje libekwe lapha. Sebelitshela ukuthi indawo le isithethwe, selingachayisa nxa kulabanye benu abazangena umsebenzi mbe emini, ngoba kwakule shift yemini, kule shift yekuseni. Sebelitshela nje ukuthi umsebenzi kawusekho usuphelile. Lalitshela ngoba sitshelwa yibona abo ababebuyile amasotsha. Kwakula masotsha. So yayisilindiwe vele indawo. Indawo yayisilindiwe. Lindiwe kugejwa ukuthi lezo zinto zikhona yini. Zatholakala kodwa izinto. Into azitholakala. Abasalibuyisele emsebenzini. Hayi, uyabuyela njani into sithetho? So sekuyi almost 40 something years later ulapha. Looking back sesiphetha lapha uya ku regret ukuthi uhambelana empini. Angizisoli ukuthi ngahambelana empini. Vele angifi ngazisola ukuthi ngahambelana empini. Ngabe kangihamba ngempini ngaka kunje. Ngabe kakunje. Into enhle icorrection yezinto ezingaqondanga ngento esayilwelayo. Angizisoli vele ngoba ngahambela ukuthi ngancindezelwe. Mina ngathi ngikhululile ilizwe lakithi. Akuthi ngahamba empini vele angizisoli. Kwangenza futhi ngahlakanipha.
labona okuningi empilo. Iye. La manje khathesi ngiyakwanisa ukuzenzela, ngiyakwanisa ukuthi ngibone ukuthi lapha nxa sokonakale so ngenza njani ukuthi ngiphile. Angizisoli vele. Ngoba from istandard sami engagcina ngaso esikolo ngafika ngathola enye imfundo engangalayo. I hope you enjoyed today's episode where we're reflecting and looking at the women that we talked to during the liberation struggle. I know it's end of year, kunengi sifuna ukwenza, abanye bafuna ukuyalima, abanye bafuna ukuphumula. You still have a chance to go through most of the interviews that we did, or all of them. You can find them on our YouTube channel, site ZW, kule playlist lapana under Zipra Liberation Archives. You will find most of the interviews that we did, and you can take your time during the holiday and watch some of these things. They really give us a lot of interesting information, background, history, know how we got where we are today. And of course, don't forget to share and like and share with friends so that they also know the history of Zimbabwe. But don't forget again to subscribe to our page. My name is Zenzele Ndebele. Let's meet again next week. Emoyeni yetu kwengwanwami solo zemoyeni magithi kuyamamaza singethi emoyeni yetu kwakubuhlungu emoyeni magithi kuyamamaza emoyeni yetu kwengwanwami solo zemoyeni magithi kuyamamaza singethi emoyeni kwakubuhlungu emoyeni magithi kuyamamaza emoyeni yetu kwengwanwami solo zemoyeni